Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rajak kuraja nami satta bisa puluh sepuluh nuri hai marsatta. Tadi gimana dia nyupin no. Itu asahalan yang raja sudah menjadi tuan nama orang. Siap nih matanya. Ia boleh rajak kuraja nami tutu sumuru bulangir nami tutu badan. Itu pun menjadi bulangir kolos pandokon. Dokon tidak. 200. Mengingat di jamita saat pakal lapus ujung dinagpinani. Rajak kuraja nami. Ya don di gadis di raja di alaman ni. Ronda mat sungai orosan at bison manong manopi. Tuk set keren ni binasongot kayong pura gamar jami mangido. Sa tulog magkolos. Yan ang iraja sinyo tunan na mora. At yung paman itulis kong opiut to gurung-gurung namin. Di man jadi parsaratan. Naman jadi boban di kumajuro pamanadihan. At yung dihataan pamana buru marbagas pandokon. Di haroro namin ang darajak kuraja namin. Tuturo ng dokon nyo pinarok sa losi utak tumurana. Di hamin naroon naman nakikata doon pandokon. At itong leksyon ni mapuragahan. Rajak kuraja namin. At yung ditulus kong upamana. Tugurung-gurung namin. Tuk pinasangasungon dia. Napol naman jadi janggal na nupi. Palat pa inda mahuwa. Iulak po lang niya songpat mga to. Nakikita. Sa nga biyamon. Di garis ni Rajay. Tuson ka na. Ang putak sa law. Jadi tambay. May bison manong adohot manok. Ipandokon na ulang osongan jungjong dito pibiri. Sabi sa bisana. Nabutul-butul su dia garis ni Rajay na bisa manuturi. Siya na dong lalwi. Sulang niyan mo markot siya ari tugin niya. Natarputin ba rin yung pilihatalido. Nahianduk kon. Sa nga pinahiulos ko tunat ni Raja tulan na mora. Anak ni Raja sing tulan na mora. Di mora ako sa subay na iparsa nga api. Dito sa subay na marlingkar bagasan ni Bagason. Hindi naman jadi parasukin airlas nung dapat dihadir kong jurut bersama. Narong madahalengan ito kalili ay persilahan madot hormat buti mair asal. Ugate ya, yabang baginda. Walagi diupoy. Inamangalit kesempat at surirang dinasongot pangalahona. Nagmakalag-kalang dan yung piling na osadi. Kasaroa pe. Leksi tutulong ko pala yung pulang na jago ni si Jimit itong liyang bato dito kolan. Saro-saro na idok ko ni Parabuli biado laktarisang. Tinggal na diyo pinggol na buhami na magpamanan orak kaya di bagasan ito. Ang godong di partumbok ni mong yakin buhami na ako di mangelak. Itema ay ditupok ni babere mo ni sa nga pinipahupo mo ni. Ulang dilang lagpasusayang pamanong dapo ditikina. Natarbuti mariupoy pernyataan chat kami air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.